baria mutaaramu wa gisiasa Eric Mutwiri arutite mukana ukonie rwaria rwa finance bill mwaka uyu akiugaga kombwa ka kwethirwe na itagari ria kwenda kugarura thirikari bumanitie na akenya maingi kuonania muthuro ni kumania na imendekithia makuongerera murigo wa ugoti bamwe na ugu Mutwiri na ugite gunkibwa muno akethirwa mbia ino cia ugoti irithie kiri gutethereria akenya bantu bakuthikire mibuko ya antu anini no miario yumanitie kirimo biashara ungi na rieto Timothy urorombete abunge kuthikiria kiriro kia mukenya ende ya kuringira kura muswanda uyu muthirimurio kigatwambiririe na riboti ino muthenya rujo nandi metho jonde jegetho ja kirimbunge nene bakiarire mantho ja finance bill ara Kenya nandi baketha beterete abunge baba nugaru kubiko tha bakithithia na ketho ba mikurukie kinyeire mukenya kana ketho akigwa amna bubu tukirani na mutaaramu Eric Mutwiri augite ati itukumakania tha bunge nene iketho ikurukie finance bill yo ikai kiraika batana iko na thirikari gita motungata kuringana no gotibugitwa atukwenda kwera president kana inya parliament ogoti no buri yobora bukagaria bungana ende kira mukenya akwenda kuona nyokaria bungana atia ende twethe manyaga ana beto tukabekia skuru bako access education nenjaga utheri twethe sibitari no nto thaiji anto bajwa no arambe sibitari cha public kaba twe universal healthcare ya kama ten maritwa universal healthcare universal healthcare ndio bionde no mbecho gwitu kaba tu interview theri no tutengo wenge thirikari to thurete thirikari te kuthithia biashara thirikari ne kureta maendeleo amna bubu akoria bunge ba Meru ukeja kutha baga kuruke finance bill eje ibogwe budget ya Kenya ni mbiere mu Meru ithake thwa kigunika ontobra poko na begwa tombaru ne Timothy Kithenji kutetha kuna finance bill gutena budget no to finance bill ne mbechiri kuonekana ku fund budget oketha wina imani na finance bill eji na budget proposals ira chiro ichi kumenyekana tonye ore support finance bill no ndo bamuradi jwe ko jojo ke budget yewu jura tuje toka na Mumeru jura tuje toka na mtojo North Menti kana mtomero na constituency reore finance bill eji nicho kanyuma kahiri itetegerwe what is not important bachoke bene bo mwananchi wa kawaida na biashara yao by biashara there will be enough money and people will be ready to invest. Otherwise right now no new industry kutika mboni njero inaambia kama kuendelea kuinga all the companies are threatened to close in Kenya. How are we going to employ our youth? How are we going to employ our fathers and our mothers to do more? So the Robert and what are you going to tax as a government when there is no industry you've created, where there is no markets you built, where there is nothing you physically created, you want to tax? Eric akiwa na ibu nene mono kuona bunge bagitwa ni rais kagita karia babwiro tumira ume bwao na inyao ja mbunge kutena gutindikwa ire makosa mono kuona MPs bakiamba gwetwa state house bakiamba gwetwa ni executive je kaba batene inya bongwa ja parliament kana bate mathogano jao bate okemba bathikira Kenya orapa kuga kana batu ja Meru ara Mumeru akuga bo beterete to bathurire betagari betaga kueja wa instruction na bauma na toka bataka mono na ningwa nketho and very keen na tote kwenda nya voting eu parliament rojo ithio na acclamation to na mtu uge yes kana no to menyera ndike abunge betu 10 no ndo twende nya nominated MP ponde twenda kuona ogo votere no na ketha votere yes no tonye imbio ko votere yes ke budget eje ereka ja kuguna Mumeru akigura tuthengerete nandi ni antu guchetha thirikari karata na kuria ogoti oni nde mutaramu nya ninde mutaramu wa taxation imbije kirega akarika tha iji antu bakaithe gintu gitwa tax avoidance no to tax avoidance illegal ogo komba tu ko reduce komba ko chetha na mauku jaku okainya na kuringa na ka reduce na ndi that na to tete no to nyare abongerere VAT ke petroli revenue era levy era yuma ke petroli mweri ndatekete last year bakuongera government revenue thirikari na mere na 1 billion ende gwita biashara Kenya
ni onto bo nene kabisa ija crime kuthithia biashara umureki indo angi mwanya mtu to kwenda levy to kwenda mbi sheria hii nyingi cha kuthithia biashara chia very difficult thina age president akuwa no tongere tax to GDP ratio egatete kake rira tukongera tax bracket rira tugetha tuna biashara nyingi chikomba korea ogoti kanini kena tumbo kuria Kenya na kwinyirwo gukuna ndi gwetana mbere ojora nto bambite ukithia kayo kwao komba kuthwa guntu bungi pwaciarwa ojora bonekene ntere mwanya ndene ndiguru na ndikanenya president wetu William Ruto ate kunde na revolutions chiambirite no nto bantu baketha bate kuona faita ethirikari bakinya erwa bakigwa bongo bainyeretwe na bakona ate bagwita mbeche ciao na thirikari eteko thithia jara baerigirite na kou leo ambia kuona mukenya ambia gutumira SMS wengwa ambia kuringira thimo wengwa ambia kuga ntuko ja roje bageta parliament ukaja ukaona ja muchetho amba kwetho revolution rande bo ambitie na njereka riata ni bote ni nonto akenya bate kwenda finance act iji bate kuona bate finance act iji bote for once to ne boy jaro tero mu Kenya at least botige court revolution iji ambeti nonto yambia bokaja kuona tiboka gutake Muthuri Muriuki wa TV Mutire Joka Ngangi.